Mia akwaba shonko ede eba too much GH so na musumfo na ama obusu asabe mi mo de shade na te say enzema edi ehim wo omanga ne mu na me de ebesumo na sisi ade de metimi aka esisi dua say hunhun a edi wiase so no tutu Ghana mebun tutu no eso ene ewudie because sisi ade de biada obi edi obi ewu ade say abafo kama ayemo pa na de fa ensem no e wo sa kwan no eso enisade chiye ne sori ya ensem abeto dwa ene se abayo 27 years away hairdresser ni Hilda asumeni na se ne boyfriend ne kanchima a woni no e hye wo mote dan bako ewu no wotimi apagya sekan e de awowo abrantie we ma abrantie ne timato na nanom e won seri nya ene se akrantie enkwan e bia wosusu se abrantie ne be fie a de se ne girlfriend ne obabi oni ni chiti na de so waya ma no de abefe na so no so bisa na agro mu no boyfriend so ka say oba fofo na anya ma no de abedu fie nte no abufuo na Hilda yi e de beja sekan e de wo abrante ma ono so etiri atwa na nanom e wo ense na abrante e me ka na asemi e busefo with 30 years and din e de prince ya aboaje na oye adwuma se eye fiteni mechanic ana engineer e wo eye oti yeboa sawmill a chese wona wo ye adwuma kosi ebre a wode chana nanom ewo ensedo na ensem we no ekoso ewo sunyane abesim na honom na chese mpinafo yi womo ete womo haidan womo etibum na according to neighbors ahodo womo eben bia womo etene na mpo efi omtimu no womo echira ndukwa de ade no ma womo ntema womo ekoda de bia womo ekona dana asem no esi yankasa no Hilda asumeni ni kanchima ne boyfriend ya ebe fie no na wo okura enkwan wo chance na jodi be fie akrante enkwan na wo di be fie na say Hilda no ne enya akakasa say na enkwan de na wo be ma me no wote me na say ka me wo dwa ne ema o na te say wo de enkwan efi aponto so ebe na say honum akakasa ne mu na abrante ne di agroso me kanchima bi me so me girlfriend no ayam se na Hilda ye kana asere wo ka de ato so oba fofo no ayam no so di tu mu se oba fofo na wo ye enkwan no edima na asa agro ase nibre so na te se Hilda amase kan so e de wo ne boso ene se ne mfini bebi obetimi e de wo bia agro ntokwa nkeden adofo ntem ntokwa wo biafo ene ko wie sa kwan no so na wo odi se duma ne ewie no hunsa brante no hira na ohwe moja na ye ntempa se ko de ye be shita wo mo eda so no so ye moja na no se na be ya aboafo eba krapo metimi agba na so waso abrante na se ama wetimi enya nkwa na wo de be shit no so moja na ko wiehwe no shase se wo titi ma aboafo eba ya wo mpeja ya wo de se wo mpeja ni mu edi kopie mu e wo Arrêsted na se ade de ensem no akopie mu e wo sunyane district commander wo mo ache eya abayo Hilda asumeni ya se wo mo etosna no ebo wo mo akacho na nunti na me chas chen ka se ene huhum edi eye eviase so no eye huhum a ye betimi aka se eye ewude huhum because we enkanye ene ade chance bi enteni ntini ekopeka sekan ewo mu ele wo nipa enkwan wanye nkwan no de nkwan fi bia ba ebidafo we eye ntokwa ekopeka sekan nyema koso setia no buju wo krampa wonti ase because nyema bi wo krampa enkense fata pokrase bufo beba obuhu ne bufo do no agim emufo no ma na se wudie na eto aso ene ekunu no mu ekun yire erinu mu su kukunu mu ne kanchima so na atesi wom de kanchima so fo ekun wo mo ho ne nti odo no se ne ke etie na udo bi na odo na anye ye bi na titi wani so a umpe obebi fa na ukoswa etina uka wo shetina relationship bi mu a wa oni se ade kre ni obi ma pinke no na se o do shat wa nkosa ho so na o hye ni mu no wa sa de kopa amane e de ba ho Yes, he 27-year-old. Also, a hairdresser ni. Na way our same way atu ya say almost sign ka say wait me nya ho kwa abenu na ye ko ne ko ka wasa na ye say ye de mrani diu ne e ma mfie bebra die pa na oba wi asimu na bra bo ben pa na obeboye e bi da for ye hu a wo hyeso
Yenhu ahohyeso eno kakra bi be no obi bufu kakra bi no to pagya akode na bufo de nkani akode kwan eyepe akode de wa wasu adum to so be so ndi ewu eno no ye na kwan bufo ena obuofu obi ana say obufu ena ensem ye ka na de dan ba nse na adan akoye akode ena me di wo na what say buofu enche ena akowie ho da amane we wo hwe na baby a wo hwe no emwa wo anase wakoma ntimi a maame papa enchechire wo ntale ho je wo hu film wo bi a enchechire wo nkwan na nkwaso nkra ye twam nkwaso mu ni wo bi na so amanfo do mu akasa e do mo pedo mu wura nkwaso bi mu a wo dwe wo kra wo nti ase enye so awade mpo kanchi ma motibom we no bada ben anampo kra bosa abapo ne wo dada kra ehu hia se empnafo mo betena dai ba kun ade munye moduma krokro etu obi entimi nko han ne dan trema na se empna twe ne by force yakase ye twemple be timi ya wade ntino ye go tra ba kumu na no kra ba we ne betima ba so na se emba so enu no go fa san ensem we nya ehu hia eba no ye ntu ye honfo na ye ntu ye honfo nyeme bi se ya ha akoma ma akoma no ye nyeme bi a ensefeta we odi na kuma chi no enu akowe ne aban amanye we de meja edi esi ase se na akoye de mesre se efefutu emfi ensem ye emu na ye hwe na ya na mutuo mu no ana se ye relationships mu no ye hwe nda ye ho so te ebonu ye hwe na ekoboni a ye ha ye ho bebre because enya konk enya by force nipa wonu ne sha na kan temte mu na ntia bom no da fe bom na ntia bom nipa su sesa de bia ni de bia emiritia we bia obi tumi esesa ne feelings enti yemfa no ntu yitirimu yemfa ntu anamo na enu ene bebo a me de nsem ne besi ase wadwontwe bia fa ho bia no fa your comment section of fasumi ne bia muso no share video way on all the social media platforms follow @tumagh or Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook too much gh most of for name did me dey bre mo mediana na ama obusu me dey sem no esi na mo mo dia na mo subscribe to your channel na me aduma e be say ti share bi makra mu ni bye bye.